clown scoile Gianno and Schlieg an Eiden an Berlin. Gyda nach hela Nicholas Hatchlicach a galrish gyda ffeil a hasach iawn flianna sio, ha dy cohanach coichiad blianna gan na lesachig le tachastas an cwtioch. Wir werden mit und für die evangelische Kirche und die katholische Kirche gemeinsam am Ende des Reformationsjahres, also im Oktober. Hoorstekken met Nicholas Hatchlicach en Nicholas Frostenach kumal kolavast kola munnekeest weg Martin Luther. Jamer a loricus mit gia trochgerach. Wie a geest akinje, Jamer a loricus deunje an Berlin gia na trochgere, agus Jamer a beringen torster deunje na geller an baschig, sie hat chin schachgat sich hier gan an luag, gumbiat a shirig je. Gottesfrage stellen, dass sie sich der Gottesfrage stellen. Ha ferach gynne mes gworen, gwele dulich, gyn doch heilier önach na heklasje. No da ha önach na heklas, de wistu, gaan je sin talch de eerste. Gaan je checken sin, dat je sin oornicht de eerste heen, gebeu, een heklas, christien, önichtje, lechele. Ha, immer toch arakamets mageen, gezanne hacheda, ganda hacheda, gede wist önach na heklas, gaan je tjouru da sin. Gyda ha Nicholas Hatchlicach agus a Nicholas Lutheranach gyma carstel a sio as a geramalch ha sgari an awn hast. Ha chin gyma folysach mar esimpler leis nach ele cetichtje do Lutheranach a ha poster i Hatchlicach cumanach a gal ans Nicholas Hatchlicach. Ach goedig gun nacharischen an na noenje gynne vi roate. Dieser Punkt steht oben auf der Agenda. Und ich bin sehr zuversichtlich. Hoorschek er een kuspersenik molach a chlargnoich agus gun roe mishnachel gun lorach fuaslug. Churerish, gaan jelshene geuntachig a tukshim chorp Christ is na shervishen aken. As een girach keat an brindogi is a ha paste set an a neklashenele komanachig egal as a neklas Hatchlicach. Ha mi dachasach gum feischen fuaslug as an na geramalch tuvesteit da vliana. Han ket aken shin untachig. Da haben wir in Deutschland von der Weltkirche ein Gestaltungsrecht. Ach soul en begoor gan een Nicholas Hatchlicach kimmen en egal junsi eklashenele gus önach erin. Riktische spirit nov, een gnage hiano, no da spirit nov, gainchen immige Italiërs, maar goed je kutjig, maar houdt de lokaal, kimmen een rolloe, van ajoach önach da het bek uitrum, snach meid. Skolach gewel schlier rigol haast met da. Andreas Wolf, BBC Anla, Berlin.